कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. ते 100चे 150 करपाक की भायर हरकत ना. आमी सगळे चर्चीस कॉन्झर्वेशन सायट्स सगळे एंड स्टेट कॉन्झर्वेशन सायट्स भोवती बी पूण आमकां ते मातशे पळोवचे पडटले. गांवांनी जे कितें स्टेट कॉन्झर्वेशन स्टेट सायट्स जे प्रोटेक्टेड आहा तेजे भोवती बी 100 मिटर दवरपाची गरज आहा. आमी ऑलरेडी इनडायरेक्टली अनइन्फॉर्मली आमी परमिशन दिवपाचें ना म्हणून सांगलेलें आसा. पूण ओल्ड गोवा एज अ हेरिटेज सायट there is no question of anybody building any structure within that 100-meter buffer zone was notified during my time as town and country planning minister. Before that nobody even ventured into notifying it. की already 3550 सर्वे नंबर्स आर अंडर फॉर मॅनग्रोव रिझर्व अँड कॉन्झर्वेशन हेच्या खातीर नोटिफाय करपाचो आमी प्रोसेस चालू केला. फुडल्या 2 महिने भितर आमी ते करतले. पण कोणूच म्हणू शकना सॉल्ट पॅन्स एक्टिव्ह इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅन्स आणि त्याचबरोबर 3555 सर्वे numbers which are indicating they are mangroves. So that is being verified with the Government of India agency. Minute we get that, we'll correlate it and we'll notify it, and there will be no question of any kind of construction activity or anything in that periphery in those areas. And plus we are taking a meeting now around the salt pans. Certain area has to be kept because we have to preserve this. And they are all sensitive areas. They are like eco-sensitive areas. We will not allow any activity around that. So best आहे तुमकां सांगपाक. नाल्यार कित्याक कोण म्हणटा प्रोटेस्ट केले अरे प्रोटेस्ट करण्याचे पयलीं म्हायती काडा की बाबा तुमच्या डिपार्टमेंटान आमचे दिल्या काय ना परमिशन. आमी कांयच परमिशन दिलें ना आनी तो डिपार्टमेंट परमिशन दिवचें ना. परत एकदा म्हाज्या ऑफिसांतल्यान डायरेक्शन्स वयतले की व्हेरीफाय करा आनी खंयचीच एक्टिविटी विदीन 100 meters और विदीन द इट्स अ सॅक्रेड प्लेस अँड अ हायली रिलिजियस प्लेस. It is a belief of several people, not only from Goa but internationally, and we are here to protect it and we will ensure that no such activity takes place.